Араңыздар чыккандай керемет меймандар. Байлык, бийлик бүгүн бар, эртең жок, башка берген бак эч качан тайбайт экен. Андыктан ул кыздарыңыздардан баштан эч качан бак тайбасын. Ул үйлөнткүлө, кыз алгыла, келин алгыла деген сыяктуу. Азыр болсо накта жагымдуу маанай тартуулаган бир интермедиа болот. Акшоола жаштар, балдар ансамблин ортого чакырабыз. Андыктан дүркүрөгөн кол чабыңыздар менен телефондорду алып, жакшы маанайда каткырып, күлүп кечебизди уланталып. Акшоола жаштар, балдар ансамблі. Мейрим деген эмне. Кеттигин эмесе. Чакырып коелук. Саламатсыздар. Anda sizler aytqılatçı. Azamatsыңар балдар, эми чогурдайлычы. Barakeldi. Ay, жүгінбейсіңер дейді. Çoğunuz tanış olsak bolu mu? Как раз бойда білем. Өзімдің айылманды алайын деп атпайын мı деп қоймайын. Баракелді меймандар, кечебізді ұланталықтағы қайрадан жағымды шығармалар. Бұл албетте бийлер ұлансын. Наргиз бийчілері тобы Индия биін бийлеп берсін. Кереметті шығарма olsun. Индия